Bodoh. Lagi jalan siap. Sing mau celana dalam. Umah. Napi jauh. Taran-tarane pedang apa Napi taran-tarane pedang. Nah udah nih kedong baler kandos aduh ya. Aduh. Nah, aduh bidang. Dibi nyoryang. Jam nyoryang 2, jam 2 nyoryang. Ente malu sepa nang sebokal kedek. Napi sepa nang bok kedek. Tar, pasti ngebat nih ye. Yang sing bonawang nih gitu. Apa kalau orang kemarin? Napi di tiang. Aduh. Mau yang pamit. Apa? Cina mau pamit ngale tukang. Saja. Surabi di tiang ada tukang. Ya pamit tuh. Yang suruh ngeliat tukang. Tukang apa? Dipandruin nempak. Nyen ngempak kang dipan bidang. Nyen ngempak kang dipan bidan. Dibi jam 2 nyoryang. Napi karya ori-kori ngah gedongan. Kengkeno. Ruang. Ada beli. Benar. Kita ngangen lemat jurenganipun rera, jurengane sigar riak dan ampun. Besen tawang ci duren sebeliwat nasa. Kanti sebong mayang, wastu sebong kek ngudiang benang utiuk. Jadi yang durene mayang sar. Mungkin. Namulong kek jit ne. Oh saja. Belah jitnya belah. Tare selot kor dewo sarai halen kek ne. Tuh sebodi ngogek si barang cak ruah. Geni tangan yari. Sangka lah bado. Kata Eja saya gombok duren sama mitu. Wah, jalan mau ngawal. Kan tungeng kor dewo jet durene pang bolong ne marap mene. Bah, Ini yang pamit si jalan mau ngawi kan. Sujatine mula suka pendilakan ngang sapangi dewo. Kadi merawat-rawat di pengaksian bline. Lemah dari bantang paingetan. Petang sedata bakat ipiang beli yang ada dewadi. Nah kuala. Tonden semekan tur pasti kebeli mana bawasan ringadi. Nah keling sirning awenang kadi likat untuk beli. Nah makawanan makin melarapan sewa lepatre ne kawi beli puniki ne suratang beli dumadak arse ledang dia nampi nanti. Jelma cenik dayane liu pantas beperirak cara tibasi damen lama senawana sekan teman kubel awas teka bencerna ping sekenasnya
tenadas gugul. Wanda nampurayang pisan sekian tidiang. Yukti kambangan kadi mangkin. Tidiang tanu neng beli. Man iya neng kadi beli. Rita kalau nak ngujang kan tenadas gugul. Iya nak sedang santap melajah. Nulis ingin maca. Tenadas gugul. Tan, Kadi linge beli wawu. nggih. Nggih. Oh, nggih. Sebangne pangus. Nih bemadan nggih melinggih. Nggih malih nak ngujang tenadas gugul. Iya nak sedang ngarepin boga. Ngajang ya temerayunan. Talar tenadas gugul beli. Patut. Nggih. Wah, bak-bak nggih. Wala laksana demen ngugul. Malah kadan penyeruani mongkek marep. Tapi Adi demen ngugul beli. pidan tidiang koleh ngugul beli. Man, pau dugas beli melinggih dike sedang beli syarat nulis jak meklepet Napi ketelepet. kaden sire Napi bantal laman lengan cipon. tidiang tenrenten minap ipon penyeruan. Napi penyeruan man riki wau sire. Napi siro. Tugas nekap penyiakan beli nih. Nekep napi. Nekap napi bulak balik napi. Makin dumun nge. Mang do mejanten atau pidiang. Pidan tidiang koleh nekep. Wau riki sire. Wawu. Wau balik. Dawak beli ngeriptone. Nggih, Wawu nika. patut. Ngeraga. Nggih. Wah. Adi senawang nak syarat beli ngudiang niki. Beli. Tidiang sampun uning. Yuk disarat kewentenan beli kadi mangkin. Dados ya ning manahang tidiang. Matiosan pisan. Sekadi sampun beli ngeripte riki. Dados kadi mangkin. Nembe pisan. Kadi sumleng beri. Merektani riki. Menawi dados tidiang uning beli. Tapi do Yang dunia nih dia metakon gitu sing sebab peragan. Nah, Adi mang dauning ya. Patut kadi bawa si dewa. Iyan sayang beli kelawannya sampun lintang. Wantah kekawian beli mangkin niki sampun pini. Utama tur saratang beli. napi malih sapunika sedang baca kepisang. Nas langkung. Ngedemun. Saking melat mang dauning. Nggih. Wanton dan ada si Chan nak siosan nggih. Nggih. Listen. Awas. Adi konten mang dauning. Tenadan sira beli. Cepos manten selang titiang ya. Oleh cepos, malih waliang titiang. Ambil je malih Yang cepos. sampun Adi kadung seterus sambil ten kenapi. Kemudian titiang ambil dua nak tios. Dan malih cepos waliang titiang. Nggih. Lurus sang wajan. Nggih. Sampun mriki. Tengah saja nanang geras pacu. Nggih. Sebenarnya tekuk. Beli. Terus nu teken adi. Jangan cemburu saya. Selemo. Saya ada apa dua? Adi. Nah yang sapu niki dados ngresep beli. Minap sampun wanah idewo nyingak nap kebeli. Mekawanan saking singit idewo nungdung nak kebeli. Apan tan rasa wenten kepariangan nang idewo ngentungang kekawian beli pinih saratang beli. Inggih. Yang sampun sapunika napi kan tenangan nang beli riki. Belinya dia pacang pamit
Kuanten mangna boleh pacang matur ngayang rinten kelingsir itu yang pegawan acil ledangang beli pacang pamit aku. Pacang kaon saking ngriki. Man, beli ngudian iki namna pede. Pi. Ngudian ana menak pede. Awenan didang pede dikadi mangken. Sapa sira yuk den saning awenan? Sira ngerana. Sira ngerana. Napi sira? Napi sira? Beli? Kudiang beli adi. Kudiang beli. Dan sanja rumah sering anggo beli. Iyan beli sebenawang merasa kin dewe beli ngudiang ben membalik metakon kini dewe. Nak mula pantas biasa kentan beli. Nak muani angono nyaruang congane perjani membalik kuri metakon. Jayane kentan iklon sampun tawang didiang. Nang mangke dumun sampun sasem mengadu ke. Pak Yang Jatine bawasang napi ning ranang duko napi. napi ning ranang duka. Wah. Peragat bulak balik napi. Nang Bang. Wah. Bang Mara soleh. soleh napi didiang. Menwa untungang mangken membalik nas. Bang Yang Oh. Bang Yang kepelak peragat Bang Yang. kepelak pagat Bang Yang. Napi sira ning ranang duka jatine. Napi sira? Niki Cingak sewala patron niki. nggih. Kudiangken surat. Kudiang beli. Tanya sapu napi anget titian. Ares? Pemekas daging sewala patron niki beli. Oh. Indek napi je. Beli. Yenten teh iwang untuk titiang nato. Minap niki sewala patron niki. Pacang picayang beli ring petagon beli. Iriko ring jambu warsa dwipo. Dan sapu niko. Apan medaging beli tresna kenadi sapunika? Nggih. Oh. Iya, hijau merigan. Terus sing kanggo beli itu bengkel. Man. Beli ngai. Beli nulis. Beli ngenang. Tiang dia sangat lakar. Apa? Tapi sing kang oblek enten malih pisan, malih pisan. Gimana malih Kengkan pepekal. Nek, Nah kenapa niki? nak kenapi. Beli sing resep. Bos ngai. Nggih beli. Wawu yuk ditiang rumah sering dewe. Iwang ditiang wonten ampur ayang pisang. Yuk di cekak diwacanan beli wawu. Beli medue sewala patra niki. Beli sane ngerikto. Beli sane medue kayone sane ungahang beli riki. Taresang sampun. Tapi malah niko pacang ketagon beli. Jagi raben beli ukasan. Taresang. Ah, sampun nak gelis duku. Kemauan sampun iki beli. Rian tukang. Ditiang kanton eleng jama semeton ngiring beli. Nggih. Sampun iki. Ditiang. Dan jaya uning ngering tatu wadanan itu. Ketagon beli niko. Dot. Yeneng yukti beli ledang. Nikain ditiang. Sapa sirong mungeng pesengan doni. Oh, pesengane acepang beli surat punika. Nggih. Mang dadi uning mepesengan Sira? dia Iya. Larasati. Dia Larasati. Nggih. Yukti. Dot. Ih. Dados. Patah sareng wastan ditiang beli. Padang. Nggih. Bang Yang ampun. Mantan Bang Yang sampun apa yang? Oh, Yen rasang beli sejawaning patah ning pesengane nggih. Makes
samine patah. Maka sami niko nang bosan. Oh. Sampai kesane patah malih. Upami yandara ring pecang-cangan Inggih. pengadeg ne yadi Inggih. sapuniki Kadi titiang pengadeg tetakon nggih. patut yandara ring tatewedane preraine yadi kadiangani dewa Kadi titiang talan. patut ramut idane Amun iki nggih Sapa niki? Tetakon beli punika napi medue aja busana kali titiang mangke. busanane aduh dan wenten simpang kadi puniki sampun Yukti. nggih Sampun nang mengekonyakan ring titiang nggih. beli sing mengkonyak Napitan maka sejatine raosang ten wenten kenten wah ada kendan nang kayone dija wenten perang nak mekekalih kesamene patah rau ke pusanane mangken wenten kenten napi makawanang makasamine patang nggih tapi mawena duaning sujatine tunggal nika kali siki tunggal siki bah sing resep kewah ada sampun iki nggih yukti nang reseptan titiang pemekas mang dedangan antuk beli yuktene niki sane takenan titiang niki napi dake sewala pateni tresno teken adine niki sampun sane takenan titiang sane ken niki adine niki nggih niki sampun badah badah jang pamit nggih bah isi beli nggih pangsekan nggih nikan ke titiang beli sujatine adi niki nggih ten wenten sios sane ken lantak niki sampun gamel beli niki napi beli niki niki sampun napi beli aduh terus kan kemana antuk titiang ten wenten sios negumanti tresnain beli negumanti aja pambeli surat puniki ten wenten sios wantah angan idewati sekian titiang patut beli sing resep adi dados kadi sampun tuduh kawi mawiwilan kawit iseng-iseng idewa ngarsan tulungan ring beli jaulian iseng-iseng nulungan idewa kuantan suweni ngasui ri sampun jenak iri-kiring pesraman wana keling wastu rumaket nulut beli kelawan idewa tan sida pekat kabeh punika rasang biadi nah kinarga mambli dewek beli kadi ipuni lelawah ngelelana ngumbara saking jagat jamu war sedwipe kandugi serau iri kiring pesraman wana keling wenten punyan bingin benget samah wohipun mepuar ilelawah dot ngelantingang dewek nunas wecan sang nuenang pesraman puniki utamane ledang arsani dewati napi kiminap adi ledang pacang nyayuk nampi tresnan bini wantah adi sane mutusang adi sane nyantenang urusan beli ide nunas kadi pemutus bawas adi dados kadi kesungagang mana titi ari sampun titiang miragi sampun api yukten daging kayun kinten beli tamangan kadi mangke sampun anggungan beli salit arso luaning mana titiang kantong saya napi ke yukti punika dengan beli madwe kayun adwa para beli adi iya diastun sampun lintang beli senang magaguyon kuantan sane mangkin napi ne suratang beli napi ne bawasang beli wantan nekeng tuas kadi punika kumenyap reng kayun ini yan minami dew kandon sang saya napi melet pacang mungtiang ngiring
mangken sampun jantan nang adi. Adi. Can sida rasa beli kacang pekat ning dewa. Titiang kawan sapunika. Ares Ya mohon sapunika. menapi Titiang njeburun pacang mudus sang memangkin. Waning beli sampun wikan ring kuentenan titiang iriki. Titiang kanton ruen itu anak lingsir iriki. Sampun apiang titiang beli. Rasa nyalip anak titiang kacang matu mengangan itu. Yen titiang memurung. Rasa kawan pisan pemargini punika beli. Sampun apiang menangkin. tan singsal napi bawa si dewa. Kadi punika ring kayung beli makawanan melarapan sewala patra anggan beli serana namangkin. Yang gumanti anut ring kayung adi ngiring ring surat puniki ingkupang tunggalang kayung beli kali dewa. Laris sewala patra puniki aturan itu nakalingsir tentu kuat nge. Dados sukti pemargi becek pisan punika beli. Iki mohon beli. Napi Yen ngamen iki manahin titiang dereng puput dereng. men napi Daging nikira maling napi malih niki kayon beli sampun wenten riki. Mangken mangda sarang-sarang manah titiang tawar mangda wenten iki. napi dagingin malih rika. Sane daging sampun iki beli terus ngadeken adi. Titiang iring sakewanten beli patut matur ing Hidayaji. Yen daging maling Iya utama dahat beli sakinut nakwanan sampun angiriki Taris rauh parakan penyeruan gugola matemahantan puput pembawasane kayon beli sampun api. ngiring raraganasane singit dur becek dan wenten sios iri kering udiana beli sarang dia omah kalihan kuanten samilang namtamin keaslian tamane becek ini Jangan tangi ngiring kangen kena ningalin penyeruane ya lumongkek tuah ya penyeruan pedidiana sing adelenan buin nujur rainan angar kasih bodoh kliwon tumpak nuah anelen-lenan ya kanti ke tengah lemeng megadang ya menjajahitan uyuk munak Nak dia ngumpi kedidian di Jakarta bodoh. sing ya bodoh lo beli nyatuang unuk lo pemekas nih Man tadi yang satu angti tak kengken. lo Hah? yen tadi pengide beli tangwang yo pekapahin megadang kengken Ye. Tuh dia yang megadang 9 petang. Kadang barang-barang aja beli. beli barang-barang nongosin lo sing len demi cinta nih Deh, isi kedo praraos ini. kita dingah beli turno-turno cara jani Man tuh tadi beli ngapa besok nggak yang. kena beli sing ngorain lo ngurukan ngulat tipat lo Ye. ngurukang beli ngulat tipat nah Kagak wani-wani belajar latipat beriang le besok. tapi jalo bisa nuju lo repot beli lantas yang bisa masih ngulat tipat sing tadi beli nih malin kekain lo Oh gitu kena beli emang tipat apa? Beli tipat apa? tipat nasi apa man Kalau belajar tipat nasi. tipat apa man Paling ngalung, tipat ngalung, ngalung. Bisa mana tipat ngalung, ngaruh tipat nasi. tipat aloh paling aloh eh Nah, paling ngalung tipat dane. tipat apa ya legan lo eh Masih pak, aman bisa masih pak. kasih pak nah bo Ngaisong kalau besek, hah ngaisong besek. ngaisong Oh, wih
cenik kang songe lupe pas kedo geden song loro krak. Iya nek gede sing teman beli. Cenik kan anake. Gede. Oh, nah jenis-jenis. Ah, monto sing nang lunga. Ba. Ngesong bensik. Tadi liu san mi si song. Aduh, ang cerewet sedang. Nah. Weh, amul ba. Song ini tumpukan. Hah? Song ini tumpukan. Udang guyusan guru neng numpuk kang song urung kang murid neng. Nah. Mau ngamul mo. Bo. Nah, subuh mau tumpuk song aja nih. Nah, nenek kenyirne gisi celapang. Hah? Nek kenyirne gisi celapang. Weh, Hah? subuh kenyir bagi siang benjak mencelap aja ya. Luwongan yang gisian. Nah. Aduh, celap. Oh, sing tadi. Ngejar liman beli lu. Celap. Adeng-adengan lagi. Bang, Bo. nenek neng lenteng nek jemak gisi celapang. Neng lentengnya lemat lo. Lemot sing gisian. Oh, suka ban belinya lapang lo. Adeng-adengan. Oh, mila leklak-lekloknya kan mencelap lo. Gisang nak barang lo. Oh, gisang nak lo. Ah, gisang lo. Ah, mencelap. Oh, Eh, tipat dadi, talo. Beli mula saking resep lajar. Kanggo jo dua guru ning urukan. Para cepok ajen bisa. Iya. Weh, Pak apa kayak gitu? Bahkan. Tipat apa kayak beli gangsar Oh, tuh. kaden kayak jak luang nembles. Lo, Hah? bagung gede lu ngomai itu. Ido kalau mai. Subuh pahak tidak? Pian gitu. Tiang kalau makiset kalau nah. Dia pian subuh ida makawan uli ini. Uang sejen tiang. Ajak man bukan rajang lagi pak. Nah, dan aja nah, pangaluhan beli ngalih. Sidat kadini man boy dewek ngapalin muruk pencepok ngaisong ngaisong buat ado song aja nih tumpukan nah nek kenyir celepang asal nek kenyir mesti celepang malu. Ah, ini lemat neng lenteng adeng gisiang. Nah, ini namanya tipata. Loh, nah. Ayo. Cara guru ngajen murid kelas 1 tipat taluk misi ngelenteng misi kenyir apa tuh? Niki tutuk busungnya, bongkolipun tutuknya kan kenyir. Oh, Ki muncuknya neng lenteng lemat. pantas mula tipat taluk ngidam kena ban sing misi ngeramal. Iya, yang sampun wikan tidak nawa umuruk ya. Dan sejawa neng tipat taluk Nggih, ni sanang pelajen buin anak menapi tipat nasi. tipat nasi, Nah, tipat bubuk. Pesan mentana. bubur sagu ngolongol tipat sidapurna Dia macam tipat tipat lepat wentan, tipat kukur tipat kukur, tipat gong tipat gong, tipat kempur. tipat angklung Celok kodok. Nah, para kane gangsar wau dua kipun maksaro tipat apa? tipat linung. Tulang lindung ada Nah tulang ditiang tipat linung. kudiang ulah tipat lindung Tangan panggil ditiang. kengken ngo Limat kendang pun nering jeri pun busung. Blener aja mau blelosan. blender jelmo jadi sisir Tidak. tidak malu Nggih, piye mentan? kayang tumpak ini sen tumpak Tumpak sane karo klion. Anang. Nggih. Kadang si barengan odalan di Banjar. Kan nampak sampun. Nah, kayang tuh amat jeramene kena kepura. Nggih. Seni kele Do truno dua truni. bajang bener. Ado meseh
saling pebungahan. Wenten ngayah mekidung. Benar, mau menet. Wenten ngayah Amal. mokamal. Wih, ada memunut, wih ngarajang. Amat keramene. Amat tuh. Ya kendan ditiangtan ya ke pura. Mutiang Singapura. Lak mana ditiang. Udang kimona siki ditiang menterbe. Nabi malih saput ditiang jak hadi lekat. Ban sing ngelah penganggo-anggon mesin. Nge kimut mana ditiang dipal-dipal ditiang. Man bener sing ngelah sing belian ay boy. Numas nabi yang numas. Mentan menterbe jina. Oh, dipes sing ngelah. Nge nah keteng belah siu dan ditiang Namanya menterbe Pak Ibu nih. Nge. Bangaman. Ini ada tuh. So, 2, 3, 5 penglu. Nih, munas nih. Makin sak mangga jantan untuk ditiang. Moles tali jina druine ditiang nyelang. Sing Bang sing benang-enang benangon mulian ya tunas sejuang memulian. Tuna ditiang percuma. Nah, Bebangyang besake san. Hah? Moles tali lunas dina. nah, mumpung bawa makan ini. Nah, Dan duari jangan malih bangyang. oh, bangyang. Karena yang gitu, igang sabang bang Tenan tenan. bangyang. Hah? Bangyang. Igang sabang tenan. Dan bangyang. Bangyang. Benar kiring kantong. Oh, sebang dia. Tangen mumpung syukur dewa spesial ring ditiang. Mang no pisan pejalan ditiang ke pasar. Yen ning ditiang numas destar ke kalih boleh jadi 5 kali. Udang nih kengkeng kena dia. Udang batik, batik kunangan menjenukan wenten kelayuan. Udang putih pemekasan wenten angin ngaturang bati. Tujuh undalan ring pura. Bangus adung tuh. Boleh, man. Yen sabut boleh jadi 5 kali. Put kuning kan yang ditiang Oh, turun. kuning ketoron itu. Oke. Beh, keumpal misi tepi man. Lo kumpal tuh. Benar. Tiba-tiba ditiang mungkin akeh pangin ditiang